继续关心瑞典成人教育中心测试发生枪案，目前包括上凶手在内，大约有10个人死亡。犯案的动机也搁在调查。瑞典的首相是对外表示，这是瑞典有史以来上界严重的枪案。警方是判断讲，凶手应该是独立犯案，初步已经排除恐怖攻击。在北欧的瑞典，正罕的发生枪击案，虽发生在斯德哥尔摩西边200公里的城市俄勒布鲁，随即中道对这座成人教育中心造成严重死伤的枪击案定价过来话。En kille bredvid mig, han fick skjuta här i axel. Så han blödde så mycket när jag tittade bakom mig så det var 3 personer på golvet som svimmar och blöder. Men alla var chockade. Alla säger bara gå ut, gå ut. 美国有线电视新闻网 CNN 引述警方的讲法，警方甲嫌犯有互相开枪，不过警方无讲枪手用什么武器。对于媒体报道凶手自杀，警方也无证实，并且要求大家伫咧警方调查时阵，唔当要枪击案的过程，甲凶手犯案的原因。Han är för polisen inte känd av oss sedan tidigare och har ingen koppling till något gäng. Utan vad vi tror är att det är en ensamagerande gärningsperson. I nuläget så känner vi oss tryggare med att fler attentat inte kommer att ske. 警方讲，案发现场正乱，损害正严重，对外界正关心死伤的情形，所以对外报消息时阵正谨慎，因无法度提供确切的数字。因不甲记者讲，死者内面包括枪手。这个成人教育中心专门收20岁以上成年的学生，提供因小学甲高中的课程，也有针对移民的瑞典语课程，有职业培训，而且也为身心障碍人士开课。在瑞典教育单位机构的枪击暴力事件正罕见，这件代志定价几个欧名。布鲁塞尔官员对这件案件造成这么大规模的死伤表示正愤怒。公司新闻黄文玲编辑。